Ćao drugari, Marijan sa portala pametnitelefoni.rs ovde. U današnjem videu ćemo govoriti o Ulefone S8 Pro telefonu. U prošlom videu smo radili unboxing ovog telefona. Ko nije video taj video, nek čekira obavezno kako bi znali šta dolazi uz telefon. U današnjem videu ćemo govoriti o performansama, o kamerama, o dizajnu, o ekranu ovog telefona i ajde kažemo, nekih 10 minuta sumirati ono najbitnije vezano za ovaj uređaj. On nam je stigao iz gearbest.com prodavnice i oni su pripremili jedan kupon za vas, tako da ako vam se na kraju dopadne ovaj telefon, možete iskoristiti kupon koji će biti u opisu ovog videa i ostvarite popust na već, ajde kažemo, jeftinu cenu koja je trenutno, mislim, negdje oko $82, tako da, što da ne. Pa hajde onda da vidimo kako nam se telefon uradi. Kao i uvek, počinjemo sa dizajnom telefona. Ulefone S8 Pro dolazi u prilično zanimljivom izdanju. Zadnja površina mu je plastična i vrlo mekana na dodir, RAM telefona mu je metalan i vrlo ivičast. Telefon u ruci leži super, to bez sumnje, ali je prilično težak za jedan telefon koji nije u celosti metalan. On teži 184 grama, dok u struku ima 0,92 mm, što je skoro pa 1 cm. Sa prednje strane telefona je ekran dijagonale 5,3 inča koji se proteže skoro pa do samih ivica telefona. Ispod ekrana je prilično veliki prostor u kojem se ne nalaze kapacitivni tasteri za navigaciju kroz Android. To je veliki propust. Ne znamo zašto su to tako napravili. Uglavnom, situacija je takva da se navigacijni tasteri zapravo iscrtavaju na ekranu telefona. Iznad ekrana su senzori za blizinu, za ambijentalno svetlo, zatim slušalica, LED blic, što je super za selfie manijake, i kamera koja je rezolucije 5 megapiksela. Sa donje strane telefona imamo mikrofon i dve rešetkice, ali samo jedan zvučnik, ne dva. Na levom boku telefona je sve čisto, dok su tasteri za kontrolu tona i zaključavanje na desnom boku telefona. Nije zgodno to što su ovi tasteri tako blizu, bilo bi bolje da je taster za zaključavanje daleko niže pozicioniran. Sa gornje strane se nalazi microUSB konektor, nekako neproporcionalno postavljen, i 3,5 mm audio izlaz. Ako bolje pogledamo, i sa donje i sa gornje strane telefona imamo po dve plastične linijice koje zapravo omogućavaju čvršći 3G i Wi-Fi signal. Na poleđini telefona borave čak dve kamere, od kojih je jedna 13 megapiksela, a druga 5 megapiksela. Pored je i dvotonski LED blic, a ispod je čitač otiska prstiju koji je nekako prilepljen u samu kameru. Dobro je to što je moguće skinuti zadnju plastičnu masku i tako pristupiti bateriji, slotovima za dve micro SIM kartice i za jednu micro SD karticu. To je to u suštini. Izrada telefona je prilično čvrsta, to vas uveravam, a dizajn je po našem mišljenju u skladu sa samom cenom telefona. Mogu slobodno reći da telefon izgleda sasvim pristojno i vrlo čvrsto. Osim toga što se ekran Ulefone S8 Pro telefona proteže skoro do samih bokova telefona, on ni po čemu drugom nije nešto poseban. No, nije ni loš, da se razumemo, jer je prikaz slike prilično oštar za HD rezoluciju kojom on raspolaže. Što se pozadinskog osvetljenja tiče, pri jakoj sunčevoj svetlosti ekran i nije baš najsvetliji, ali ga je svakako moguće koristiti. Za razliku od ekrana koji ima Ulefone S8 model, ekran na Ulefone S8 Pro modelu podržava i do 5 dodira u isto vreme, što je ogroman plus. Budući da je ekran tipa IPS LCD, boje su prilično dobre. Doduše, može se primetiti da bela i crna boja nisu toliko jarke. Mislim na to da crna nije baš crna, a bela baš bela. Ono što je zanimljivo je da Ulefone S8 Pro ima čak 3 kamere, ali u praksi se pokazalo da one nisu najbolje. Zadnje dve kamere vrlo verovatno nikada nećete koristiti u paru. Taj efekat zamagljene pozadine koju bi trebalo dve kamere da isporuče je prilično loš. Tačnije, kada fotografišete u SLR režimu, kako je nazvan u kamera aplikaciji, sve što je u tom centralnom krugu je izoštreno, a sve što je oko njega je zamagljeno. Kao kada koristite onaj efekat blur u Instagram aplikaciji. Takve fotografije ne posjeduju nikakvu dubinu koju bi trebalo da imaju. Imam nekako utisak da je ta sekundarna kamera tu samo kao ukras i da uopšte nije povezana sa pločom telefona. Što se kvaliteta glavne zadnje kamere tiče, ona je prilično prosečna.
Naša redakcija je inače imala iskustva sa lošim kamerama u cenovnom rangu ovog telefona, te ne možemo reći da Ulefone S8 Pro ima lošu zadnju kameru. Uostalom, pogledajte fotografije koje sam napravio zadnjim kamerama Ulefone S8 Pro telefona i uverite se sami. Prednja selfie kamera je također prosečna i u skladu sa cenovnim rangom telefona. Uz malo više truda mogu se napraviti fine selfie fotografije, a tu je i blic za neke malo lošije uslove svitljenja. Evo par primjer fotografija koje sam napravio selfie kamerom. Kamera aplikacije je na izgled vrlo prosta, ali ako pristupite podešavanjima, vidjet ćete da se tu nalazi mnogo zgodnih opcija i funkcija. Primjera radi, tu su opcije koje vam omogućavaju da aktivirate električnu stabilizaciju slike, smanjivanje šuma, anti-treptaj, to jest flicker filter i sl. Videozapisi i nisu baš toliko dobri, nekako snimci nisu dovoljno oštri i kao da je frame rate nedovoljno visok. Napravio sam i poseban test svih kamera Ulefone S8 Pro telefona, tako da u tom videu možete da pogledate primjer snimke koji su napravljeni njegovim kamerama. Na taj način ćete se najbolje uveriti u kvalitet videozapisa. Ulefone S8 Pro pokreće Android 7 Nougat koji nije presvučen nekim posebnim korisničkim izgledom, već je sve čisto i glatko. U trenutku kada mi je stigao, za telefon je već bila dostupna zakrpa, što pokazuje koliko Ulefone u stvari brine za sigurnost svojih korisnika. Kao što vidite, početni ekran i same ikonice podsjećaju na Android 5 Lollipop nekako zastaralo, ali to sa druge strane doprinosi boljim performansama telefona. Fioka za aplikacije se lista vertikalno i unutar nje nećete pronaći baš ni jednu preinstaliranu aplikaciju trećeg lica. Notifikacioni panel je crne boje, što inače nije karakteristično za stok Android novije verzije, a skraćenice za opcije se listaju u dve stranice horizontalno. Uvek možete dodati novu skraćenicu ili ih organizovati na način koji vama odgovara. Panel sa podešavanjima je u potpunosti nepromenjen u odnosu na AOSP Android, a što se tiče nekih posebnih funkcija, njih nema. Ulefone S8 Pro dolazi u nekoliko varijanti. Ona koja je danas kod mene je sa 2 GB RAM-a, 16 GB interne memorije i MTK6737 chipsetom koji raspolaže sa četvorojezgranim procesorom takta 1,3 GHz. Čak i na papiru ovaj telefon ne obećava mnogo. Samim tim, u praksi se pokazalo da je on također vrlo prosječan. Moguće je naravno koristiti telefon bez nekih značajnih grešaka, ali zastoja tu i tamo ima, pogotovo kada koristite malo više aplikacija istovremeno. Dakle, multitasking mu nije jača snaga. Generalno je telefon sasvim ok, čak je moguće igrati i igrice na njemu kao što je Asphalt 8, nije to baš neko najsjajnije iskustvo jer igra jednostavno secka sve vreme, no oni koji su baš uporni će ipak moći da igraju Asphalt 8 uprkos konstantnom seckanju. Naravno, neke malo slabije igre rade bez problema. Iskreno, meni su performanse skroz ok za telefon koji vredi $80. Naravno, nisu toliko dobre da mogu da kažem hej, ovo moraš da kupiš, ali nisu ni loše da bih rekao ovo izbegavaj. Nekako ne treba zaboraviti da ovaj telefon, pored veoma solidnih performansi, ima čitač otiska prstiju, LED blic sa prednje strane, 2 GB RAM memorije, 16 GB interne memorije i još par zanimljivih karakteristika, a vredi samo $80. A kada već pominjem čitač otiska prstiju, samo da dodam da se ne nadate previše. Njegov procenat prepoznavanja otiska prstiju iz prvog pokušaja je nekih 90%, ali je zato prilično spor pri otključavanju. Dobro je to što ne treba prvo probuditi telefon pre nego što se dodirne čitač, ali je loše to što nekada otključavanje telefona može da potraje i po celu sekundu. Verujte mi, to je prilično dug period. Kao što sam u početku rekao, Ulefone S8 Pro ima samo jedan zvučnik koji je solidan. Dovoljno se glasno čuje, ali ne i preterano kvalitetno. Poslušajte kratak primjer.
Ono što je super je to što Ulefone S8 Pro podržava 4G povezivost. Takođe, od senzora Ulefone S8 Pro posjeduje GPS modul koji kada se konektuje sa satelitom ne puca često i radi fino. Zatim ima akcelerometar, senzor za ambijentalnu svetlost i za blizinu. Lista je prilično siromašna što priliči ceni telefona. Detaljnije karakteristike i test performansi Ulefone S8 telefona pogledajte u posebnom videu ovde. Što se baterije tiče, ono je kapaciteta 3000 mAh, što je za svaku pohvalu. Telefon može da izdrži 1 dan aktivnog korišćenja, a meni nekada potraje i do 2 dana. Prilikom konstantnog igranja igrica, baterija može da izdrži nekih 4 do 5 sati maksimum. I kao što ste vidjeli, radi se o jednom prosječnom telefonu koji stvarno ima nisku cenu. $80 za jedan ovakav uređaj stvarno nije mnogo, budući da ima i 2 GB rama i da ima četvorojezgredni procesor takta 1,3 GHz, koji nije baš bajan, ali je tu da završi posao. Moguće pokrenuti neke malo jače igre, ali nije baš najprijatnije iskustvo igrajući takve igre na ovom telefonu. Tu je Selfie Blitz, što je za pohvalu i to je nešto što je možda selling point kod ovog telefona uz, ajde da kažemo, taj ekran koji se prostire od ivice do ivice. Duše nije baš skroz do ivice, ali jako su te tanke ivice na bokovima ekrana, odnosno telefona. On ima 2 zadnje kamere, ali oni su interpolisane ili interpolirane, kako već to treba i da se kaže. Uglavnom, oni su, po specifikaciji su 15 megapiksela sa 5 megapiksela, ali u realnosti je to daleko niže. Šta bi još mogao da pohvalim kod ovog telefona? Da, čvrsto je napravljen stvarno, moguće izvaditi bateriju, odnosno pristupiti bateriji, ima dual SIM, dakle može da se ubaci 2 SIM kartice i da se proširi memorija putem microSD kartice. Ista ta microSD kartica može da postane i interna memorija, naravno u telefonu se to sve odrađuje, ali ta microSD kartica mora da bude posebne klase, dakle da bude brza da bi sistem mogao da je prihvati kao internu memoriju. Dakle, jedan jako zanimljiv telefon, jako privlačne cene, ne bih ga preporučio nekom ko očekuje mnogo, barem kada su performanse u pitanju, dakle, nije za igrice, to mogu sigurno da kažem, jeste za one Facebook igrice ili neke slične njima, dakle, neko ko je možda malo stariji, definitivno će biti zadovoljan sa ovim telefonom, ko nije previše opsednut igrama, ko ne koristi preko, ne znam, 20 aplikacija odjednom, čak ovde ne bih savjetovao više od 5, 6 do 10 aplikacija odjednom, jer memory management nije baš tako sjajan. Ja se nadam da sam uspio da u ovoj recenziji spomenem sve što je bitno, ako nisam, bit će tekstualna recenzija, odnosno pisana recenzija u kojoj možete da pročitate opširnije o telefonu. Ukoliko sam nešto propustio i u pisanoj recenziji i u ovoj video recenziji, slobodno napišite u komentarima, ja ću vrlo rado da se potrudim da vam odgovorim i da vam pružim sve informacije koje su vam neophodne. Imajte na umu da GearBest ovaj telefon nudi uz kupon, dakle kupon možete pronađete u opisu ovog videa i da kupite telefon i za manje od $82, koliko tačno to ćete i sami vidjeti. Ako vam se ovaj video dopao, dajte nam jedan like, podelite ga sa svojim prijateljima na društvenim mrežama i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!